Loko hi hlaya buku ya Nhlavutelo chapter 13 yi dyondzisa hi ta mfumo wa Sathana lowu nga ta teka 3.5 years ku nga 42 months. 3.5 years kumbe 42 months emisaveni. Mfumo wa xivandla. Mfumo lowu i mfumo wa xihundla wa Antichrist. Loko hi hlaya kwala ka buku ya Nhlavutelo 13 varhandziwa va Xikwembu, ni ta hlaya leya xilungu ya King James. Yiri, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 7 horns. Loko hi hlaya kambe ka Nhlavutelo 17 va hi tivisa leswaku xivandlana lexi a hi xiharhi xa ntumbuluko ku fana na homu kumbe nyoka hi kunene. Va hi tivisa leswaku tinhloko leta nkombo leti 7 heads i tintlhava. Va ri xi na 7 heads xivandlana lexi, so tinhloko leti i tintlhava, a hi xivandlana hi kunene, i tintlhava leti ku akiweke doroba ehenhla ka tintlhava teteleke ta yi 7 mountains. Mimutu so i mimutu hi Xisuthu ya 7 wa tintlhava and 10 horns. Va hi tivisa leswaku 10 khume ra timhondzo ta xivandlana i tihosi kumbe varhangeri va misava lava fumaka misava lava va tirhisanaka na xivandlana lexi. Ehenhleni ka swona loko hi hlaya kwala ka Nhlavutelo 17 verse 1 kusuka ka 3 va hi kombisa loko xivandlana lexi na loyi a nga xi khandziya henhla, loyi a xi fumaka, muchayeri wa xona, the beast rider, ku nga wansati wa muoswi. Va tlhela va hi hlavutela kahle ku wansati loyi wa muoswi loyi a hi wansati wa ntumbuluko. Ku vulavuriwa hi doroba leri akeke ehenhla ka tintlhava ta 7. So wansati loyi i doroba, i ndhawu kumbe ntsindza lowu akiweke. Wansati loyi a hi wansati wa xiviri kunene. Wansati loyi va n'wi nyika na vito va ku i Babilona, muoswi lonkulu. Babilona wa xihundla, mystery Babylon. Mystery swi vula leswaku xihundla, swilo leswi nga tumbela, leswi vanhu va nga swi voneki hi ku olova, swilo leswi lavaka matimba ya Xikwembu ku va munhu a hlavuteriwa swona. Babilona muoswi lonkulu, Babilona wa xihundla, ka ha ri yena Babilona wa ku voniwa hi matihlo. Hi ku Babilona u na ti-concept tinharhu. Ku na concept ya Babilona loyi a nga sungula loko akiwa xihondlo xa Babele. Babele swi vula ku hi Babilona, hi Nimrod loyi a fuma misava hinkwayo. So Babilona, concept ya Babilona kumbe makungu kumbe maendlelo ya xibabelona i maendlelo ya super power ya ku fuma misava hinkwayo. Babilona ya ku sungula yi fuma misava hinkwayo, va aka xihondlo, a tower. Va lava ku ya fika kwini leti nyeletini egalaxy, va ku va lava ku ta hlometela Xikwembu. Babilona ya vumbirhi hi leya ka Nebukadnezara, leyi Xikwembu xi nga teka Nebukadnezara xi n'wi pani xa 7 years, xi n'wi hundzula xiharhi, a mila timpiko ni minwala, a tshama nhoveni a weriwa hi mbera, a hlupheka 7 years.
ni mihleketo yi cinca yi va na rihuwenyana a wu fana ni xiharhi loko se ku hela 7 years nebukadinetsara pride ya ye yi wa yi hehla yi wa hinkwayo a hundzuka munhu a hundzuka ka Daniel chapter 4 a tsala papila a tsalela tihosi hinkwato misava hinkwayo hi ku a ri super power a va lerisa kunene a ku xikwembu xa ntiyiso xikwembu xa Daniel i xikwembu xa Israyele xi khongeleni mhaka leya ku huma ndleleni nga yi endla ya ku endla swikwembu swa ku va tliwa ni switipicture hinkwaswo ni switechu yi hume ndleleni a yi na ntiyiso mhaka i yin'we ntsena ya ntiyiso ene xikwembu i xin'we ntsena xa ntiyiso ku nga xikwembu xa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego vafana lava va khongela xikwembu xa ntiyiso lexi nga ni komba emihlolo xikwembu lexi xa ntiyiso xi ni kombisile xi ni hundzula xiharhi ni ya tshama enhoveni 7 years hundzukani hi xo xikwembu xa ntiyiso nyakanyaka leyi nga komi misaveni hinkwayo swigodo leswi mi swi khinsamelaku hinkwaswo leswi mi nga va tletela hinkwaswo mi swi khinsamelaku ni vanhu va ku fa ni ti-tombstone ni masirha lawa mi chelaku swinefu a swi nge mi pfuni nchumu a swi na ntiyiso xikwembu i xin'we lexi nga na matimba hinkwawo xi fumaku misava xi nga endla matilo ni misava i xikwembu xa Daniel tekani xikwembu lexi mi ta pona hi kunene nebukadinetsara 1 card ku ya hundzuka tsalani na papila ku tlula na Solomon a nga ku loko a ya fa a wile a ri muhedeni a khongela swikwembu swa ku tala nebukadinetsara o va na pride ya ku ala ku endla xikwembu lexi a nga ta xi controla hi n'wini phela swikwembu leswi nga kona swi nga tata misava swi endliwe hi tihosi i tihosi to endletela ti va tletela swilo ti fositela vanhu ku khinsamela swilo leswiya ti endletela ti-concept ta vukhongeri bya ku hava misaveni sweswi leswi a swi endla hi va nebukadinetsara ku fana na Nimrodi u ve siku rin'wanyani a vona papa ra ku saseka le henhla a byela vanhu ku ri va n'wi endlela crown ya shape ya papa leriya a worshipa papa leriya hi mhaka ku va a deceive hi Satana xi n'wi deceive a fositela a byela vanhu misava hinkwayo lava va ri koho hi ku hi nkarhi wa Nimrod vanhu hinkwavo emisaveni a va vulavula 1 language a swi nga ri kona swa ku un'wana u ta ku avuxeni un'wana a ku dumela un'wanyana a ku thovela un'wanyana a ku he sanibonani a swi nga ri kona swesweleswo un'wana a ku he ndi macheloni he ndi madeka a swi nga ri kona vanhu a va vulavula 1 language ririmi rin'we misava hinkwayo se a swi olova ku va a kota ku va influencer va endla concept ya United Nations. The first concept ya United Nations i concept ya Babilona ya Nimrod, and then kuta concept ya Babilona ya Nebukadnezar ya ku fuma misava hinkwayo. Ku tlhela kuta concept ya Babilona, the mystery Babylon ya Roma. So i 3 wa ti-concept. The last one i concept ya Roma loyi a ti kombaka nga ku u file. Swi vitiwa mbanga la ka buku ya Nhlavutelo 13. Swi tikomba ku the Roman Empire is gone, it's no more, it has collapsed completely. So leswi loko mi hlaya ka Revelation va rhandziwa va Xikwembu, loko mi fika la ka mbanga hi loko the Roman Empire yi heleriwa hi matimba ya ku fuma misava. Se ku ta mimfumo yin'wanyana se yi ta controla misava. Se hi wini mfumo wun'wana wu ta controla misava. Xivandlana xa vumbirhi lexi taku ndla ka Roma hi xini? I America, the United States. Ku wa Roma yiwa, then ku pfuka xivandlana xa vumbirhi. Xivandlana xa vumbirhi xi na swimhondzwana swimbirhi, a xi na 10 wa swimhondzo, xi na swimhondzwana swimbirhi. Xi endla yini? Xi pfuxelela xivandlana lexi xa ku sungula xi sapota mintirho liya ya xivandlana xa ku sungula hi swona. Xi pfuxela mintirho liya, loko xi pfuxela mintirho liya ya xivandlana xa ku sungula hi yini mintirho ya kona? I mintirho ya ku hlanganisa misava hi ti-power timbirhi. Xi na 2 wa ti-powers. Rimondlo ri representa yini? Authority, power kumbe kingship. So xi na ti-power timbirhi. Xi na power ya religion na politics. Religion yako i mixed na ti-witchcraft, it's not pure religion. Ku na leswi Bibele xi vita ku
pure religion, vukhongeri lebyi tengeke. Vukhongeri lebyi tengeke munhu u kota ku byi achieve loko a teke Kreste hi kunene, hayi a teke Kreste hi swa mixaxaxa, hi swa vusubmarine, kumbe a teke tihafu a fike hi le milengeni ku fana lava ku hlamba va nga basi. I fanele a teka Kreste a helela kota ku producer pure religion, a khuriwa hi moya wa Xikwembu lowo kwetsiwa. Pure religion i mintirho leyinene leyi nga na vululami lebyi hetisekeke, leyi munhu a kotaka ku va a yi tswala mintirho leyi. Hi yo mihandzu ya kona loko se a khuvuriwa hi moya lowo kwetsiwa. Se America yi tani timhondzo timbirhi. That's why loko hi hlaya ya mahlweni ka buku ya Revelation ku na ntumi liya yi fika ku yima yi kandziya lwandle nenge un'wana u kandziya misaveni. Ma yi vona? Un'wana lwandle u kandziya ku elwandle, un'wana nenge u kandziya emisaveni. Lwandle yi rikulu phela ku hundza misava. Yi yima yi hlambanya hi Xikwembu. Hi Xikwembu lexi xi nga koho laha ku nga heriki. Yi mbale hari laha henhla laha ya rainbow. Ntumi leyi milenge ya yona ku i ndzilo lowu pfurhaka, ku pfurha mindzilo milenge leyi ya pfurha, yi yima yi kandziya yi kulukumba ntumi leyi yi tata misava leyi lwandle yo fika yi kandziya hala na yi kandziya hala yi khome xibukwana, yi khome xibukwana entumi leyi. Ku nyikiwa Johana va ku teka u dya, loko a dya buku liya ya tsokombela ka ku vulombe, a yi cakudya sungula ku dya ka xihlenge xa vulombe, a dya loko a mita hala ndzeni yi sungula ku bava yi vavisa khwiri leri, a twa nyongo hala ndzeni ma loko a ha dya a twa eku tsokombela. Rito ra Xikwembu loko ri dyondzisiwa u ri kuma kahle, u kuma mihlavutelo ya rito ra Xikwembu ri tsokombela ku fana na vulombe. Loko se manje ku fika nkarhi wa ku se manje u fanekele u ri gayela, ku ri gayela hi loko se manje u meditate hi rito ra Xikwembu, u ringeta ku endla mintirho ya Xikwembu, ya tika ya bava ku fana na nyongo endzeni ka khwiri. A hi swona swo nandzika loko mi twa ni chumayela loko amen, hi yi chumayerile amen. Mara loko se munhu a fanekele a gayela ku a ta kota ku tswala mintirho, a ta kota ku kuma ti-nutrition swi le khwirini, se manje ti-vitamin ti fanele ti nghena ti n'wi tisa ku a tiya a kula, swa tika. That's why vanhu va ku tala va dzaha timbangi, va dzaha ti-drugs, va nwa mabyala, va nwa swinene mabyala lawa ku endla ku mihleketo ya vona va yi disturb, yi nga hleketi hi ti-responsibilities, swilo leswi va fanele va swi endla, swilo leswi va fanele va swi lunghisa, va nga hleketi hi swidyoho swa vona hi ku va hleketa hi swona swi bhavisa makhwiri ya vona ku fana na nyongwa, swi va twa ti nghenisela ti-ulcer endzeni ka makhwiri, i ti-ulcer ta ximoya, va twa swi va tshikilela va ku i nga ni byele hi timhaka teteleto. Hikwalaho vanhu va ku tala loko va n'wi byela swidyoho swa yena kumbe n'wi byela ku a hundzuka u ta ku avoida. That's why vanhu va tima tifoni, that's why vanhu va nga swi lavi no nghena kereke, a va lava ku tsundzuxiwa hi swidyoho swa vona swi bhavisa makhwiri. Loko hi heta ku va tsundzuxa hi swona, loko se va ku va gayela swi bhavisa makhwiri. Se loko makhwiri ya sungula ku bava, a twa ku dzunga ni ku bava ka makhwiri hala ndzeni, hi loko va n'wi byela tilweni va ku profeta, sungula ku profeta mpostola John. Phela mpostola u kota ni ku profeta la tlhela u endla swilo swa ku tala. Va ku profeta phela profeta, a profeta a sungula ku profeta, a sungula ku profeta, a profeta a sungula ku ba mhalamhala, a sungula ku vulavula swilo swi nga ta endleka misaveni. Phela Xikwembu loko xi nga se endla swilo misaveni xi chela emoya, xi fufuthela munhu, xi n'wi pompa moya, xi n'wi nyika mafulufulu ya ku vulavula. Munhu loyi a nga na ndhawu wa Xikwembu, muapostola kumbe muprofeta kumbe mudyondzisi wa rito ra Xikwembu, xa n'wi chela moya a vulavula timhaka nkarhi wun'wana ku titwa nga titwi ku endlela ku ti endleka misaveni, hi ku Xikwembu xi tirha hi rito, ene rito i Kreste, ene Kreste u tirha hi munhu. Fanele a profeta hi yena. That's why nkarhi lowa khale Xikwembu xi teka rito xi nyika vaprofeta, xi vulavula timhaka leti nga ta endleka kutani ti endleka hi kunene, ka ha ri hava nchumu na wun'we wu endlekaka misaveni wu nga vulavuriwangiki hi vaprofeta.
swin'wana swo ka swi nga tsariwangi bibeleni hi ku a mi nga ta swi kota ni ku tlakula bibele a yi ta ringana na yindlo a yi ta va yikulu a ku nga ta va ni munhu loyi a ta kota ku yi hlaya a hi nga ta kota ku yi distributa emisaveni swi tele hikwalaho yesu kreste a byele vadyondzisiwa a ku timhaka leti mi fanekele mi dyondzisa tona ti tele swinene kambe eka lowu nkarhi mi nga ka mi nga ti koti ku ti tlakula yimani loko mo loko kwetsimata u ta mi leader eka ntiyiso hinkwawo a tlhela a mi tsundzuxa hinkwaswo leswi nga mi dyondzisa swona hi ku loko a va dyondzisa swin'wana a va rivala mani loko se lo mo loko kwetsima u fika eka timhaka ta vaapostolo chapter 2 u yehla a va dyondzisa tidyondzo letiya that's why va hi tsalele bibele vaapostola va hi tsalele tigospel ta mune na tiepistola va tlhela va hi profetela va hi endla vuprofeta bya ku hetelela byi endleriwa hi vaapostola the end time prophecy ya muapostola that's why ku va na buku ya revelation i buku ya vuprofeta leyi hi kombaka swilo hinkwaswo ku fikela ku heleleni ka misava na ku misava yi ta avanyisiwa njhani na ku swilo hinkwaswo ta hetisiwa njhani ya nghena njhani ka eternity ni misava leyintshwa na tilo lerintshwa na mfumo wa xikwembu lowu nga ta ka nga pfuki wu hele matimba kumbe ku wa wu nga ta yima hi laha ku nga heriki hikuva apostola i foundation then ku ta vaprofeta hosi Yesu Kreste u vite vaapostola ku sungula that's why vaprofeta a va nyike mindzhuti eka old testament and then eka new testament u va endla ti vice principals and then a teka vaapostola a va endla ti-principal ta kona a ku fambani mi ya hangalasa vhangeli emisaveni hinkwayo ka Matthew chapter 28 verse 19 na 20 mi nga yi teka from verse 18 to 20 a ku misava hinkwayo eka tinxakanxaka ta vanhu hinkwato ka swivumbiwa hinkwaswo fambani mi ya chumela vhangeli mi tlhela mi khuvula hi vito ra Tana na ra N'wana ni ra Moya kwetsima va dyondziseni hinkwaswo leswi ndzi nga mi lerisa swona that's why loko hi hlaya bibele kwala a byela vaapostola kumbe a byela vaisrayele kumbe vanhu hinkwavo ya swi tiva ku vula hi mhaka ya ku u va lerisile leswaku va dyondzisa hinkwaswo leswi a nga lerisa swona ku na van'wanyana va ku phuntanyana va nga ta mi byela ku a byela vaheviwa a byela vaapostola va ku tirhisiwa hi madimoni mi nga va yingiseli hinkwaswo swi nga tswariwa bibeleni ku lerisiwa n'wini va lerisiwile va va lava va byeriwa swona u tlhela va lerisa ku fambani mi ya chumela emisaveni hinkwayo mi va lerisa hinkwaswo leswi nga mi lerisa swona eka buku ya Yohana u tlhela loko a khongela va ni khongeleni lava ntsena ni khongelani lava nga ta pfumela loko lava va va chumayela emahlweni ka nkarhi a hi swona na hina u hi khongelerile hosi Yesu Kreste leswaku hi tiyisela ku fikela makun'wini he prayed for us he prayed for us. Oh, Kishamara Baba Shaka. Oh, Rabba. Rika Karaba Shotorobo Shengigeli. Oh, he prayed for us. He prayed for us. We kongelerilo OCS. We kongelerilo. Kwendlela leswaku loko hi kuma gospel leyi hi tiyisela ku fikela makun'wini hina lava a nga hi hlawula hina lava hi nga va dyandzhaka swi le ka hina ku va hi amukela loko hi ku ya amukela ina kutani hi khuvuriwa hi mati hi vafundhisi va hi khuvula se u ta hi khuvula hi Moya kwetsima munhu fanga amukela vhangeli ya Kreste amukela mbilwini leyi ku ta famba hi vhangeli ya Kreste a khuvuriwa hi mati endzhaka so Kreste u ta n'wi khuvula hi Moya kwetsima loko a ta khuvuriwa hi Moya kwetsima u ta khuvuriwa hi ndzilo u ta hlangana ni maxangu hi ku le misaveni laha Satana xa fuma swa nkarhinyana lexi nga pfumeleriwa i fanekele a tiyisela hambi i mavabyi hambi i ndlala hambi i ku poyeriwa hambi i yini kumbe mihlupheko yihi kumbe yihi leyi mi nga ta hlangana na yona misaveni loko mi heta a ku amukela hosi Xikwembu mi nga n'unun'uti mi complaina ku fana na vana va Israyele lava nga complaina Xikwembu xi za xi va dlaya
va nga swi koti ku tsemakanya nambu wa Jordan nghena etikweni ra Ntswamba na Vulombe va fa kwalaha. Loko va fa laha a ku ri simbolo ya ku va munhu a ya tiheleni. Jordan i simbolo ya ku va munhu a kota ku crossa a hlula malangavi ya tihele loko a nghena loko a fa a nghena hala tilweni. A ku ri ndzhuti wa ku nghena tilweni. Loko Xikwembu xi ku ni mi endlela mi rhumela etikweni ra Ntswamba ni Vulombe, hina hi rhumeriwe ka tiko ra Ntswamba ni Vulombe laha misaveni. Xikwembu xi hi tshembisa vutomi lebyi nga heriki. Jordan ya hina i rifu. Hosi Yesu Kreste wa hi tshembisa ka Marka chapter 10 verse 28 u ri loko mo lahlekeriwa hi swilo swa laha misaveni hikwalaho ka vhangeli mi ta swi kuma kwalaha misaveni, mi tlhela mi kuma vutomi lebyi nga heriki. Mara kwalaha misaveni mi swi kuma mi ta tlhela mi hlangana ni maxangu. Nkarhi wun'wana munhu a nga swi kumi loko swi n'wi lahlekele ku va ku ri mhaka ya yini. Minkarhi ya ku tala loko hi tlha hi nga swi kumi leswi nga hi lahlekela swa laha misaveni i mhaka ya ku hi va hi ri na nkhuvulo wa ndzilo. Ku fana na vaapostoli va lahlekeriwile hi swilo swa ku tala emisaveni hi swona, va hlupheka, va dayeteriwa, va fa, va tilweni hi swona, va hlangana ni maxangu. A ku loko mi lahlekeriwile mi ta swi kuma kwala misaveni, mi tlhela mi kuma yini? Maxangu, ku xaniseka. Se ku na van'wani va chumela gospel ya ku a ku na maxangu ka Kreste, a hi gospel socialist, i tidyondzo ta madimoni. Mi nga va yingiseli, mi nga va tekeli enhlokweni, mi nga ri hi ndleve loko va chuma yena va ku a ku na maxangu, a ku na mathata ka Kreste. Hi Modimo wa le hona a wu na mathata. Na swi tiva kambe va tinghoma ni van'wana va ri tivi vito ra Xikwembu. That's why ni ku hele nghoma mi nga yimbeleli yi mislead-a vanhu, yi deceive vanhu. Ya ku hi Modimo wa le hona a wu na mathata. There is no such a thing, it's not biblical. Bibele yi ri u fanekele u tiyisela ku fikela emakun'wini u ta kuma hari ya vutomi. Hlavutelo chapter 3 verse 5. Hinkwako Yesu Kreste le ka Mateyo 24 u dyondzisa ku tiyisela ni maxangu, vhangeli na maxangu. Le ka buku ya timhaka ta vaapostoli va ri etilweni ta nghena hi maxangu, na Yesu Kreste u nghene hi maxangu, na vuhosi lebyi kume hi maxangu, na vaapostoli va nghene hi maxangu emfun'weni wa Xikwembu. Se ku na vanhu lava nga ta sala loko hi famba hi rapture. Ora a hi languteni xivandlani lexi hi hlaya ya mahlweni hi vona ku ri va ri ku endleka yini ndhawu leyi kahle kahle. Va ri and upon his horns 10 crowns. Ma va tihosi leti nyikiwe authority. 10 crowns i mhaka authority liya. Sathana xi va nyike na authority, i tihosi mara va na authority. So ti-crown letiya ti la ka timhondlo letiya ne. Upon the horns ku na 10 crowns, ku na authority. Ku na 10 wa matiko kwala Europe laya nga part ya xivandlana. Is the beast. That's why mwana swilo swi nyakanyaka leyi nga le ku endlekeni sweswi ku prepariwa xivandlana. That's why mwana wa China va ku hi lava xitikwana lexiya. Xitikwana lexiya na xi rivala vito ra xo minkarhi hinkwayo. Xi xa kwala tlhelo ka China la western region ya Asia. Va ku ya xi lava hi lava ku nghena hi xiteka, hi lava xitikwana lexiya. Se tichomi ta vo Russia na hi va ku hi lava lexiya khale a xi ri xitikwana xa Russia, lexa Ukraine ya xi lava. Hi ta boma laha loko mi nga ti nyikeli laha hansi ka hina. Na China yi vula the same thing, hi lava xitikwana xi hlala lexi xa hina lexi. Xitikwana lexi a xi lava. Ma vona ku va endla swilo swa ku fana. Va tlhela Russia loko yi boma xitikwana lexiya xa Ukraine, China yi miyela yi nga tshinyi. Ene China va na masocha ya ku tala ku tlula matiko hinkwawo misaveni. China yi na 2 million wa masocha. 2 million wa xitikwana xa n'we xa South Africa nga ku xi va na 80,000. Xi bava xi boma hi masiku manharhu xi va xi herile. A xi na nchumu xitikwana lexi, xi nge endli nchumu eka China. Na va Australia switikwana a swi na nchumu. Australia xi na 150,000 wa masocha, xi hundzanyana South Africa xi na masocha nyana. Egypt xi hundzanyana South Africa. A mi na nchumu la, ko va ni makhamba, vanhu swa ku yiva,
vanhu va tipolotiki va madimoni va ku yiva va ku onhetela tiko ku tiko ri hlakala vanhu va ku biha timbilu va ku oma tinhloko va madimoni va mimoya ya vuloyi va onha ku tiko leri ku ringa emahlweni ni swibunta swi tele ngopfu la South Africa la ni swibunta leswi ti endlaka vafundhisi swi nga ri vafundhisi swi famba swi dyisa vanhu etipoison swi tele swi lo ba kwala South Africa la vanhu va le ku swi landzeleleni va tshika ku landzelela bibele va ta famba hi ntiyiso so timhondzo i authority China, North Korea, Russia i ti-communist countries va busy va endle tibomo ta ku tala ta ku va fange va boma misava va ti preparela nyimpi ya misava loko se manje America yi ku yata yi ta fika yima na va Australia na va NATO Europe liya ti ku ti lava ku va against ti ta va against va Russia va China va North Korea masocha lava nga le China North Korea na Russia na va ri mani leyin'wana leyi va ri mani xitikwana lexin'wana na xirivala lexi xa vumunhu masocha ako ya tele ngopfu ya tele swinene masocha lawa ya tele ku tlula ya America yi na 1.4 million wa masocha swibanga ti-helicopter tibomo ti-nuclear weapon swi tele hala America Russia yi na ti-nuclear arsenal tibomo tikulukumba ngopfu ta ku tlula ta America leti va nga ti veka va nga siku lava ku ti tirhisa ku va ha hlonipha milawu leyi va nga yi sayina ya ti-United Nations ya misava ya ku hi nga tirhisi ti-nuclear weapon mara loko se vu yo twa yi tikelaka ngopfu swi nga endleka se ti huma tibomo laha yi fika ku yi baka bomo yi wa koho kan'we yi fika yi waka va ku yi ba joni leyi swi nga endleka nga ha pfuki na musiku na rin'we ku tswariwe munhu wa ku leha ku huma makomokomi kun'wanyana ntsena mu huma mikomi leyi kwenu mi komisa swin'wana swa yi ba ti-genetic mutations cinca ti-gene ta n'wena yi mi tshovelela mi fa kunene ku na ti-radiation ku na magnetism ku na swilo swi nga ta endla yo mi tshovelela kunene yi humesa moya wun'wanyani wa ku mi a yi nchumu coronavirus yi mi ba yi mi lahletela hansi yi mi dakwa vutomi hinkwabyo mi fetetela mi vumbuluka dangerous swinene ngopfu hayi ku ndzilo ntsena musi lowu humaka eka yona radiation leyi humaka ka yona kun'wana ni misava yi sala yi nga ha tswali mapurasi ya nga ha tswali nchumu misava leyi yi ta onhaka yi ta hundzuka xitakati loko vo sungula ku lwa nyimpi ya ti-nuclear weapon swi nga endleka ni ri ku tlula kotara ya misava yi fa hi xinkadyana hi vona maxangu laya nga kona sweswo swa endleka ku va ni ku hlupheka emisaveni ku hlupheka vanhu hinkwavo ku nga hlupheki vapfumeri ntsena then ku ta ku rhula ku va sayina agreement ku hetiseka xivono xa Nebukadnezara lexiya xa munhu wa nhloko ya nsuku ni milenge ya nsimbi ya ku hlangana na vumba se hi le ku heleleni ka munhu because minkarhi leyi kusuka ka nkarhi wa Nebukadnezara ku fika nkarhi wa ku hela ka misava yi fana na xiteju lexiya then ku ta mfumo wa vumba na nsimbi loko se nyimpi leyi hela yi ta tlha ku miyela nyana nyimpi leyi swi nga endleka escalate ku tandlala swinene emisaveni tin'hweti nyana tete leti nga le kuteni se swi sungurile swi nga endleka yi escalate ku va ni ku hlupheka kun'wana lokukulukumba swinene ku tlula ni leswi swi nga xiswona swi nga endleka mi nga affectiwi ku duvuriwa hi tibomo mi nga yisiwi tijele ko va ndlala ntsena vanhu va ku tala va hlupheka lava ku yiva mi kuma ku va dyanyana kahle already vanhu va ku tala va le ku hluphekeni a hi swona hi mhaka tinyimpi hosi Yesu u vurile a ku
ku ta va ni earthquake ku ta va ku ri ku cekaceka ka misava ku ta va ni timpfula leti nga ta ti wisa ti-buildings so swi mi swi vonaka swi endleka ku Malawi eMozambique eBrazil eGermany hinkwako swi ku endleka hinkwako le South Africa a hi nga ri vanhu va ku yineriwa hi timpfula leswi nga endleka le Durban swi kukulakukula vanhu timpfula ti wisetela tiyindlo ta vanhu i tisayini kambe a hi ku hela ka misava a yi heli sweswi tisayini leti a yi tisayini ta preparation ti vitiwa ti-birth pains ti prepare munhu ti hi prepare psychologically ni ku lava tivaka matsalwa va kota ku swi vona ku ri se hi nkarhi wa ku lunghisa se hi nkarhi wa ku lunghisa se hi nkarhi wa ku ti lunghisela nkarhi wa ku famba wu fikile swi tiveni nkarhi wa ku famba wu fikile nkarhinyana wutsongo kusukanyana sweswo leswi ni nga le ku chumayeleni hayi loko mo sala mi yingisela mi ti prepare loko mo ka mi nga fambi hi rapture swi ta tika ngopfu ku tlula ni loko a mi lo ti prepare kunene sweswi mi famba hi rapture so loko ve sweswi mi twa swi tika ku hanya vukreste a swi nga to olova mara hambi swi ri tano ni ta mi byela ku mi nga endla yini loko se hi fambile hi rapture hikuva swi nga endleka misava swi nga endleka misava va ri and upon his horns 10 crowns ehenhla ka timhondo ta xivandzana ku va na yini 10 wa ti-crown tihari and upon his head the name of blasphemy ehenhla ka tinhloko ku va na yini vito ra ku sandza xikwembu kumbe vito ra ku delela xikwembu kumbe vito ra ku honisa matlalo i vito ra Roman Catholic Church vito ra ku sungula emisaveni ku va ri nyikiwa kereke yi nyikiwi vito mi swi tiva sweswo mavito lawa tikereke hinkwaswo leswi a swi humi ka xikwembu i mavito ya ku honisa matsalwa mavito ya ku honisa yini matsalwa Roman Catholic Church is a name of blasphemy na vo va ta tlhava byela ku kereke ya ku sungula misaveni na va hembi kereke ya ku sungula yo ka yi nga ri ya xikwembu emisaveni leyi yi nga nyikiwa vito i kereke ya ku sungula manyala i kereke ya ku sungula ya concept ya vunharhu ya Babilona the mystery Babilona xihundla xa Babilona xa ku lovisa munhu a ya tiheleni i Babilona wa ximoya ku nghenisa vanhu vuhlongeni bya ximoya vuhova simoyeni ke leyina la vuhova simoyeni the beast is the body of Satan. That's why ateka power ya hinkwayo a nyika the beast because it's his body. Na Kreste ateka power ya hinkwayo a nyika his body. The church is the body of Jesus Christ. It's a lamb. It's a small beast. It's not a big beast like this one. This one is big. Maria Christina, one head and 7 eyes. The 7 spirits of God that are sent throughout the world to monitor the world. One head. That's why we're name 5-fold ministry. That's why we're that authority. Team and why we're 7 spirits? And kuna tatana, kuna the son, then kuna 5-fold ministry. Simika 7, that's why so. You see 7. Monitoring system ya square. My Bobinja. Our father is the head of Christ. I saw. Christ is the head of the church. I saw. And then I assign a man. I assign a sungula man. Apostle. How then apostle I am win. About the new American apostle. I never speak. Who recognize you? Say. Van'wana va vona karhi va mr interpreta bibele ni ka radio va ku va ordain le va Paulo va nyika matimba hi va Ananias na va apostola va ku va chumela a hi swona man va apostola va ordain hi Hosi Yesu Kreste va famba va chumayela a va rhuma va chumela na Paulo o ordain Yesu Kreste a ku rhuma ku ya chumayela
and then aya ka vaapostolo fangaya hi miri wu nga kresta hi swona aya ka vaapostolo fika titsongahata va pfumelela na yena tlha va n'wi khongelela va n'wi tlhandleka va mavoko va ku fambani mi ya chumela vhangeli loko a heta ku boha hi rihati ananias a n'wi khongelela ku a pfuleka matihlo a rhumiwe hi yesu kreste a ya titsongahata ka vakreste because munhu un'wana na un'wana ku na laha a humaka kona ku na laha a nga na linki kona laswo hambi ko va ku mehe ku na lava nga va vafundhisi va mehe kusuka kwale ndzhaku fika kwala ni nga va kona mara loko va a ni nga tivangi xikwembu ni fika ni hlangana na kreste ku fana na paulo hi ndlela leya still lava pfumelaka eka kreste ni fanekele ni va xilo xin'we na vona and ni fanekele ni titsongahata ngopfungopfu loko wena ho sungula evhangelini ku paulo ho sungula amen that's why na mina ordain van'wanyana ku na lava ordainiwaka ku na van'wana wu nge va ordain ho recognize ministry wa vona ku fana loko munhu a ri apostola kumbe a ri muprofeta ho recognize e calling ya yena ministry wa yena endzhaku ka swona and then a tirhi ntirho wa xikwembu hayi ku we nga n'wi ordaina kumbe ku n'wi nyiketa enyiko mara lava ordainiwaka i vafundhisi lava va rhangelaka tikereke a swona va ordainiwa va tlhandlekiwa mavoko hi vaapostola na vavhangeli va kota ku yisa vhangeli emahlweni amen kereke ya ku sungula misaveni ku thyiwa vito i roman catholic church ku fana na eva loyi a nga te loko a heta ku wa a thyiwa vito hi adamu xikwembu a xi zangi xi n'wi rhuma xi ku thwana ensati wa we vito xikwembu xi rhume adamu ku a thwa swiharhi mavito lexi a heta ku endla swiharhi xi swi yisa hinkwaswo a ku lexi mbuti lexi nhlampfi lexi i huku a swi tlhetetela mavito hinkwaswo hi swiharhi leswi adamu hayi ku a thwa nsati wa ye vito why xikwembu xi nga n'wi rhumangi ku a thwa nsati wa ye vito hi ku nsati wa yena i xilo xin'we na yena a hi swona se nsati luya se vito lera adamu va nyikiwe hi xikwembu a swona ka Mateo ka Genesis chapter 5 verse 1 yi ri xikwembu xi va tumbuluxile wanuna na wansati xi va thyavite xi ku yi adamu se loko a heta kuwa a thyiwa vito hi wanuna mati wa wanuna u representa hi the man mati wa ku the number 6 hi ku xikwembu xi endle munhu hi lembe hi siku ra vu 6 a hi swona that's why ku ri na nomboro ya 666 kwala ka revelation 13 ku loriwa hi 666 i man i nomboro ya wanuna alright 6 ya ku sungula wanuna wa ku sungula loyi xikwembu xi nga n'wi endla i mani a nga hluleka i adamu a hi swona xi endla wanuna loyi adamu a hluleka hi swona wanuna wa vumbirhi i mani loyi xi nga n'wi tisa a nga hlulekangiki i mani vulani welelani mi huma ka recording vulani nakambe mi huma kwala i yesu i jesus hi so wanuna wa vumbirhi i jesus loyi a nga ta a ta lunghisa leswi nga onhiwa hi wanuna wa ku sungula hi swona se wanuna wa vunharhu i mani ene u tele ku ta endla yini vumbani mi huwelela hi vumbani ni dyondzisile hi swona ma huma la ka recording mi ta poyileka loko mo ka mi nga vhumi i mani wanuna wa vunharhu vulani swinene mbule swona i Satana i the devil i double-os that's why ku ri 666 wanuna lowu wa ku sungula i adamu a nga hluleka ku ta wanuna wa vumbirhi loyi a telaka ku ta lunghisa leswi nga onhiwa wanuna wa ku sungula a hi swona ku ta wanuna wa vunharhu u tele yini yena vumbani u tele ku endla yini lowa vunharhu wa onha u tele ku onha u tele ku ta onha leswi nga lunghisiwa wanuna wa vumbirhi hi yena a nga onha leswi swa wanuna wa ku sungula se u tisa yini u tisa testamente ya vunharhu ku na van'wana va ri ku na testamente ya vunharhu mi va careful a ku na testamente ya vunharhu bibeleni a mi hlamali ku ri wa bibeleni na 66 wa tibuku n'we 6 na 6 i vanhu lava vambirhi mani i mhaka ya nsusumeto ya revelation ya xikwembu yi nga endla ku ri loko karhi va paketela tibuku to hetelela ti fika ti va 66 ta bibele authorized bibele ya king james 1611 hi yo bibele ya ntiyiso
leswin'wana swa ku va tatana tibibele va tisa tibuku va ku 88 yini mi va careful swi ta mi lovisa mi ya tiheleyi mi ta famba mi teka titestamente ta vunharhu na swi tiva vamakwerhu lava va later day saints va ri ku na testamente ya vunharhu loko ni twa va vulavula mari va swi tumbeta va vulavula hi buku yin'wanyani ya moroni hi buku leyi va yi tirhisaka ya mamoni ya muyisa loyi va nge moroni wa muprofeta a ni si yi hlaya ni yi heta ni ringetile ku hlayanyana mari ni twa ni nga ri na nkhinki wa ku yi heta ni ta ringeta ku hlaya ni ta yi heta ni ta kota ku endla ti-comment ta ku twakala kahle kambe swi tiveni ku loko ve buku leyi na swin'wanyani leswi hambanaka na bibele a hi buku ya xikwembu loko ve yi pfumelelana na bibele hinkwaswo swi lunghile kambe a hi testamente ya vunharhu lava nge testamente ya vunharhu va hambukile i 666 testamente ya vunharhu i ku hoxa 6 ya vunharhu eka ti-6 timbirhi ka 66 buku you add another 6 and then swi endla yini swi endla 666 666 nomboro ya xivandla leswi endlaku vanhu va teka nomboro ya xivandlana i ku va va lo ta tatisa bibele loko mi hlaya buku va ku testamente ya vunharhu is either buku yeleyi yi tatisa bibele kumbe ku hunguta bibele hinkwaswo swi hundzuka 6 ya vunharhu i wanuna wa vunharhu that's why Roman Catholic Church yi ri leader ya 666 se loko mi ya hlaya ka Revelation chapter 17 verse 1 to 3 mi ta swi vona ku mavito ya tikereke ya le mirini wa xivandlana va ri the beast has the names of blasphemy i mavito ya yini a ni ya le ka the body of Satan the body ya Satan i tikereke phela mi nga rivali this body yini i tikereke that's why mi vona ku endleka yini Roman Catholic Church endla tikereke ti tata misava hinkwayo a hi swona i mavito ya yini ya xivandlana i mavito ya ku sandla xikwembu ti tata hinkwayo tikereke letiya se tikereke telo tata hinkwayo ku hetelela ku ngheneleyi tikereke se ti ta ti tumbuluka ta ku tala va thyotetela mavito va twa nga ku i maendlelo ya kona van'wani va swi vona milorhweni van'wani va twa tintlumi ti va byela va believe ku xikwembu xi lava ku va thyiwa mavito tikerekeni tona va endla tilo swoswoleswo va thyotetela mavito va twa nga ku va tirhela xikwembu that's no va endla mistake vamakwerhu kereke ya xikwembu a yi fanangi yi va na vito yo hlangana hi fellowshipa na yi ta va ri na vafundhisi va yi rhangela yi faneke yi va na fivefold ministry ku va na vapfumeri mi landzelela vurhangeri bya lava rhangelaka kereke va mi dyondzisa ya mahlweni mi humesa vukhume mi humesa ni minyikelo ku ri ntirho wa xikwembu u kota ku famba kahle amen